Lana ke ngilahlekile ngisaba umnyameni ngathi ke ngilimele emoyeni nasenyameni. Lana ukukhanya kukho nokubona ngikhona kwakhona ngikholwa nokuthi impilo isekhona. Kepha sethemba ngizokhona ukuphila ngalokho okuncane uThixo ngiphe khona okusekhona. Ngoba nale ngikhona ngibona ngathi ngiyavaleleka nje phansi kuleli khona. Lana ke ngidukile kwesikabhadakazi. Ngikhulekela impilo engcono nengconyweni enginale encane engcono abasesicungweni abayiphilayo. Inhlupheke ngifuna phana naphezulu konhlupheke sanguma bona kulawo. Lana kumnyama sengikwesikabhadakazi lekelelani bo. Lekelelani uShisalekazi esidala bese siqala ukugqwala ekhanda ngomphahla. Uthi mina sengizofela konhlupheko ngoba naleli ligceke liyagqwala ubheke liyawa nophahla nendonga zakhona ziyawa nakamakhelwane ziyawa kamakhelwane nangeni uKhisimusi bahlaba imbuzi ziyagqoma nami ngapha ngiyagqoma kepha nje ukuthi mina ngiqome izintaba zokukhahlamba kwesikabhadakazi ngibheke empumelelweni kepha nje ukuthi angisafiki kwazisa sengilahlekile kwesikabhadakazi kakade abanye bethi angivuke emaqandeni ngapha ngathi ngivuke emva kwesikhathi ngoba manje lamaqanda akhona ngivuke sephihlikile amanye bese chamiselile ngizitshela ukuthi kuzophuma amatshwele ke ngitshele kuvele kwaphuma amabhadi okuyiwona lawa lethi ifele eminyama phakathi kwempilo yami kakade ngiletho zemvula ngiswele isambulela nenhlopheki yaphephetheka ngathi sandulela yebo kuyimvelo kepha hayi ngothokwami sekwedlulela ngikhulekela kuwena-ke Nkosi ngithi emagameni amathathu ngilekelele namhlanje sengizosithoba ngokuthi inkondlo uyabulala inkondlo uyaphilisa.